chibai ule July ni ani a tuntum chu Russia le Ukraine lam thu tharin bultran te ang Russia sipai indona athi tam tak ruang chu organ donor mihring ladam tak sapeng chiate thak na tan man thinani ti in antar langtlat mai hei hi thil tak tak ani chuan Russia hian an sipai thi te tak sapeng chu sum don nan amang ti na tluk ani don ani Russia le Ukraine indona kal zela Eastern Ukraine Donbas in beina bakmat lisisensa Russia in ma an son chak hle maya Russia sipai te hian lisisensi an hual ne to hle ani Ukrainian te tan hian south le southeast lama bak beisei atam to lo hle a Russia hian he khopui hi an la le ani chuan Donbas region chu Russia ram ani to mai don ani keini huna July ni hi Western Hotan July ni khat ani ve mek ani Russia in Ukraine arunna niza somni le pakwana amang meka Western intelligence ho chu danin Donbas in chua in beina hian Russia hian amma a aman thin ang ral thuam Soviet era ral thuam te amang meu to lova ma se technology asang takni si an accuracy diklo lutukhi amak lemaya Ukrainian teral thuam da na kan bitum intisi in civil mi te omna building an kap fu ta fo maya Russia hiral thuama an chungnung viau ni in kan lo ngai thina an ral thuam tha manga Ukraine ral thuam da khom na kap intisi in an ka thel na sa le mai si hi an ral thuam hi alorin tlak lo top nge ni anga dot an soizok ni ang helam chu kan rin dan theu kha adik ni mai te se achan chu ral thuam tha mangin Ukraine ral thuam da khom na kap anin tia an fu ngai lova civil mi te chen na an kap tlat zel sia civil mi te omna hi an bitum nge an ral thuam athalo zok ti chu zo na anita a achan chu ral thuam tha mangin Ukraine ral thuam da khom na kan kap an tia an fu ngai lova civil mi te chen na an kap tlat zel sia civil mi te omna hi an bitum nge nia an ral thuam hi amman tlak chia lo zok niang ti chu zo na lian tak anita a achan na chu keima ni ngai dan tan kha ni phot mai te se Russia hian abikin caliber missile strike an nein Black Sea aquatic territory atangin an chetlang puya Onyx missile Crimea ship complex Bason atangin X-22 te Armstor Kremenchuk Kursk region atangin an kap chuak thinani Russia in kar ni vel kalta atang khan bomber thami Tu-22 MG an manthin hi Saikovka airfield atanga thlok chuakin Ukrainian anti-aircraft system zone athleng lo chia thinani Western intelligence ho chuan Russia ral thuam ka chuate hi an khechiang hle ani Russia television channel RT tarlan dan chuan Russia sipai ta chuan Ukraine nen Donbas lama anin be na khopui pakhat license mun then khat chu an lato ti an puang ani Russia chuan Finland le Sweden ten NATO alliance an zom ngei don ti an threto a ma se be rup an tum lem lo NATO alliance summit an nei na Eastern Europe strategy le adang an phara NATO ta na hlaom berchu Russia ani anti ani kha hei ba ka hian Iron Curtain ti an vorlar le a he Iron Curtain hi Russia tan thil tharani lo ma se Russia ramri nai tu ten US lead alliance an zom chuan anin bel nai to don hle ti na ani a Russia in Ukraine arun na Iron Curtain manghian foreign minister Sergei Lavrov chuan West Hovin an eli Belarus tenen then ran antum nia arhiat thuwa soyani Belarusian foreign minister Vladimir Meky chuan Iron Curtain chu NATO Hovin andu ange in andin martir ta a ma se hei hian Russia nena Minsk partner Belarus te kan tho hona ati che chuang lawang ati Lavrov chuan EU NATO te hian Moscow nen kan tho hona hi an ma ni nge hian an ti chia ani Russian annexation of Crimea le adang chuan lama an manga ma ni zon chau thlir lo hian midang thlir na tong pui ve an thiam ma chuan
khoi ramma in lai chin na tha an nei pui ngai lowang ati Russia in Ukraine arun na hi thanga don ani ta a report an ta lan dan chuan Russian natural gas le adang te chu European Council te chuan lak lu tlem an rot zela robul payment mangdu lo an tam hle bok United States in khovel democracy ram te pa ber ani na ron lan tir chavin tuna chuan Europa avoi khat nan natural energy Russia ain a supply tam ve ta tlat mai hei hi economic war anti chuni in western ho Russia laka anin lak ran zelna independence an nei thui zelna turani EU10 Gazprom delivery via Nord Stream pipeline ami tren khat chu an la dong thoba ma se US chuan Europe ram ho ne na natural gas pipeline in an pe chuak ve ta ti International Energy Agency chuan ata langani March thla khan EU10 Russia gas aya US LNG ne na cubic million meter som panga an lak lu theinan in rem na asiam puya EU hian natural gas a Qatar Algeria Russia le US te an la dor kop tho ani UK chuan Ukraine sipai ta tran puinan pound tluk le ding on khat pek an tum vele ta Britain chuan Ukraine sipai ten Russia malak na an do le theinan ral thuam chak le thazok le na tur pound tluk le ding on khat US dollar tluk le ding on khat le point ni an pek tur thu ni lai ni khan an puanga an pek tur zinga hian air defense system le drone te po atelani Britain hian tranpuina sum apele ani chuan Russia in February tha a Ukraine arun nuwa Ukraine tan pound tluk le ding on ni le point thum an petling to don ti Downing Street thu chua chuan ata lang Ukraine tranpuina apek thar tur zinga hian air defense system uncrew aerial vehicle innovative new electronic warfare equipment le vital kit thanem tak atelani Britain Prime Minister Boris Johnson chuan Vladimir Putinan Ukraine abe na abe seile rin angin ram ala chak theilawa hei wang hian ache dan po anun rong so to le ani ti ina soi UK ral thuam equipment le training te chuan indo na thleng meka Ukraine in alo invent theina chu ati chak sot tani ti in Ukraine Putina a hlo cham theinan Ukraine mi puita tan kan ding zel don ani ati Britain hi Ukraine nena military kit pechuak masaber ramjinga mi ni in Russia chanlet nan anti tank missile po athon to a Ukraine sipai ta training pek na konga po atho lok le ani ramdang thu tharangai thlak chun jamang Bihara trekin June sang ni som ni pani chung khan mi somruk le pasari zat adeng hlum Bihar State District pasari chung mun rang ranga kar kaltani ni lek chung khan trekin mi som paruk adeng hlum le a June thla chungin mi somruk pasari trek den wangin an thi ani Bihar Chief Minister Nitish Kumar chuan thi chung ta hna hian cheng nuai li theu zang na dom na pek ani tur thuwa soi India Sikon annual lightning report in atarlan danin April sang ni som ni atanga March sang ni som ni pakhat chung khan Bihara trek den wangin mi zali pakhat anthia UP-a mi zani som thum pariat Madhya Pradesh-a mi zani som ni pariat Odisha-a mi za som nga paruk Jharkhand-a mi za som thum pahni anthia abak India State danga thizat belkhom chu za po atling lawani kumtinin Bihar State-a hian trek dena wangin mi thahnem tak anthi thinani tractor trailer chunga mi somli le paruk anmu Texas-a San Antonio-a ral tlan nge ruk bo ti hriat lo mi somli paruk mu annia mi som paruk te chu damdoi ina enkol tura hruai anni sarkar official te soidanin Texas-a San Antonio chimthlang lama ral tlanemo ruk bo nia hriat te chu tractor trailer chunga mi somli le paruk te meu mu annia som paruk te chu anlathi lo awangin damdoi ina enkol tura lak ngal anni police ho tu William McManus chuan helai muna hian kar masa tho tran tlai daruk vela khan mi panau pang pakhatin trap chunga tran puitu a aw thom an hria ta tangin heng mi thi te hi mu chu annia mi som paruk ladam te chu
dam do ina hruaian nia an zinga hian naupang pali anom ni in a soibok dam do ina hruai zinga mi pathum te chu an din mun azia dewa ma se an hna tang hian ru bowan ni le ni lo ala riat theilo ni ina soi heti zat an thi na chan hi ramri atanga US ram chunga man an hlo awangin tractor trailer chunga bungrua ang maya tho theilawa khar phui hnan tlat an ni wang niarin ani mobile phone lei thar tur ta na thilpoimo Ministry of Telecommunication chuan kumin August thla atanga September thla chung hian India ram khopui lian somni atanga somni le panga internet 5G pek chua atuma kumin chungin Indian town zonga pek chua man atum hetiang hi ani chuan 5G hi kan man ve thuarin om ta hle a phone le don chuan 5G support ngei le afu to don ni na lang boxer ro pui sum mang thiam lo ve tak Mike Tyson chuan a in ro pui room rang somnga le pani omna chu rapper 15 cent na dollar makta duai thum le point thumin a hral le ta jun ni li sang ni som ni pania 15 cent house sakna an chu chua sak za chu $13 million ania he in ale awang hian a har sat pha vak don lo ni inalang footballer lar le hausa Cristiano Ronaldo le achung te pon chol an mang nuamin suman ren lo hle maya Mallorca a Islanda chol an manga an towel ilovel leina mana ringot po euro sing khat le sang li zet an mang hem mai hei hi India poisa chuan cheng nuai som pakhat vel dai ani he Islanda anin lua hoa hian an mamo chi rang te chu om kim viau ma se Cristiano Ronaldo hian mamo ain ken kim viau ni in an soya hemi puala a sunglass per leipo euro sangli man lai ni in India poisa chuan cheng nuai thum man velani chol manga jin chuak ma ni se atak sa risel na le fitness ngai poimo mai Cristiano Ronaldo hian training anei chunjom zel thowa Manchester Evening News in anzia dan chuan afapa CR7 Junior nen La Liga Club Real Mallorca khelmuala an training thina fit taka pre-season zom turinain buat sai ni ina soi Canada sikul hluya naupang za somriat pani than an muchuak le ta Canada rama manlai sikul thin muna naupang ruang tam tak mu chua ani mek lain ni lai ni liam ta khan school danga po kum sari le kum som panga in kar than chin chia mu mal lo za somriat pani an muchuak le mithiam ten le nuai thli thlaina radar mangin Cranbrook British Columbia a St Eugene British Columbia School hluya naupang ruang thanem takhi an muti lawa kotuni ben chuan apuang kumin mei tha khan British Columbia a Kamloops India Residential School hluya than chin chia lo zani som panga mu chua ania kar masalok khan Saskatchewan a than zasari somga pakhat dang mu ani to bok lawar kotuni ben ta landanin tuna ruang an mu chuana Catholic School hi kumsang khajakua som pahni le sang khajakua som sari inkar khan sarkar kalpuina nuaya hon ania nikum khan adap chu na hi an thok tran ani thlan then khathi thuk lo te lai an nia fit thum le fitli le ka thu ka phum po anom an mu chuwa tharte hi tanaksa nam an ni an ringa lawar kotoni khuwa le then om naya cheng an ni an ring kumsang khajakua som kwa thleng khan Indian inat le mitis naupang nuai khat le singa chuang chu tuna ruang an mu chuwa na ang residential school rang zale somthum pakwa hian ti luina pangalu ti ran nia he muna hian headmaster le zirtir tu ten diriam taka enkolin an nam kalphung zom an khapsak burchina na sataka ngai sa in mipat mei chiat na lama po an khoi buaina sa thin le ani Talibanin anin to khom na mei chia telan rem ti lo Afghanistan a Taliban sarkara Deputy Prime Minister Molloy Abdul Salam Hanafi chuan sa khothila in to khom na lowam tura mei chia te teltir ani don lo ti apuang Kabula loya jirga hola sa kholama mithiam tribal ho tu sumdong le mithiam dang te ta na in to khom buat saya hian mi sang thum vel an tel dona
ma se meichia ero antel don loti deputy prime minister chuana soyani meichia te chu kan nu te kan far nu te ni in kan za hle ma se in to khom na hian an fa pa te an tela wangin an ni po telve ang tho an ni ati in to khom na hian mi pa te chu meiche ai o in an kala meichia te ai o in thu po an soidon ani ati bok Taliban te thil ti dan hi civil society rang chuan an soi sel nga la meichia te telve phallo na in to khom buat sai chu dan kal ani anti Afghanistan a Taliban ten thunei na an chan nuwa meichelaka khu khirna an siam chho nga la meichia te chu secondary school an kal khap sak ni in hijab khum dana thupek khau tak an siam to bok hei ba ka hian meichia te chu an chung te mi pa tel lovin kholaya chu le jin chua an khapa meichia ta chu an mel mang khoi danglam lo tur le make up mang lo turin an ti bok ani ICC in Christian ti du da na sa te ming an puang chuak sa khuana awanga har sat na le nek chep na tuar na saber chu Christian te an nia ram in rel bol dan that lo le dik lo awang te in heng har sat na te hi athleng na sa a tun nai khan International Christian Concern ICC chuan Christian ti du da tu langsar zual pathum te ming ata langa chung te chu Afghanistan ram Fulani militant le Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei te anni ICC hian Prosecutor of the Year award ti mingwo in kumkalta a Christian ti du da na sa zual te zirchian na aneya he zirchian na report hi phek za somnga la ya cha ania khovel puma Christian ngai thailo tu te ming som paruk talana nia heng ming te hi ram te helpol te le mimal ming te ani hlom ICC President Jeff King chuan khovel mun ranga Christian te chuan har sat na lian tak an tok mek ti asoya Christian te chu poi an khoi wang po ni hau lovin an rin na awang chawin vuak tan ina khung soisak le tha an ni foti asoi bok US Supreme Court a mi hang me chejas masaber Ketanji Brown Jackson aum vele don ta mi hang me chejinga US Supreme Court Justice masaber ni turin ninga ni khan Ketanji Brown Jackson chulak lu ani kumsom nga le pakhat mi Jackson hi Court Justice za som parukna ani kumsang ni som pathuma tanga federal judge na lo chel to Jackson hian a mei chiat pui midang pathum Justice Sonia Sotomayor Elena Kagan le Amy Coney Barrett te zomin an pali hian member pakwa omna kota an thu ho dona atum khatna tan Supreme Court a hian mei chejas pali anom dona ni nilai ni khan kumsang khajakwa somkwa pali atanga Supreme Court a lo thok to kumsom riat le pathum mi ni to briara chuan a chol tur thuwa puanga ninga ni khan Jackson hi laklu ngalani US President Joe Biden chuan February khan briar thak turin Jackson hi alo ruat to a US Senate chuan April thak khan Supreme Court jasatana Jackson rot na hi pomin a thlop lama vote somnga pathum tla in thlop lo lama vote somli pasari atla a vote lak na hian Republican pathum te chuan President Biden a rot na chu thlopin Democrat le Independent tranzongin vote an thlak ani Israel Parliament thia fel ani le ta kumli chungin voinga ani thlang don ta Israel Parliament Knesset chu ninga ni khan thia fel ni in kumin November thla hian kumli chunga a voinga na atan in thlan puyan nei le don ani Israel Foreign Minister le Trangrual Sarkar thia ta kami poimo tak Yair Lapid chu nizana tang khan Prime Minister Lailo katan tha ania Israel ram chanchina Prime Minister ni Railo ber Naftali Bennett chu thakin anram Prime Minister som palina atan laklu ani kum som panhi chung thunei na lo chel to Prime Minister Benjamin Netanyahu chu pai thlain party pariat telna Trangrual Sarkar hi adinga heta hian avoi khatnan Arab Party te po antel kum khat chuang or thunei na an chan nuwa an du dan te ain mil thei lo awangin Trangrual Sarkar hi atlu chezui le ta ani in than pui buat sai le ani thei na tura Parliament thia na motion putlu chu member som ko pani in an thlopa in than nei hunatan November ni khat an pom hal bok kani